vei-matasere unuar toda vutuma kina ndrendre la kudurumi me voqa-voutaki kina na tatandra ni sasanga ongori ena vei-mamani walu ena vei-mbongi ni moni ti kina voqa-romboka ena mbongi keiko ona Serevou live talenga ena Viti FM Facebook page karoni Serevou talenga kina na kena yalealo na makatalenga na idhobi voqa-voutaki kantau solitiko ena vei-mbongi ni lotulevu kamu soma nga maina taro kantau tarongi ni utina kena talanota kena ser Serevou ki Paradise Beverages ena Viti FM comida ngai kachi. Na Serevou and Viti FM with Bounty Strong. Yan salika kamrego na Viti FM kami dangay kachibe kenda yan nambongi binangani kuwa dono magital tubeki na programa ngoni kena ndo may bonga ba utagi chiki na be Serevou so erando may bitan na vei-matasere ngoni ndo non radaka ka rakila ikina wa na kena baruta kena vei-matasere so membla tir na leni vanua sertaki bagakin bana nanu bakina na bekanga lakumenon ra bakasama merambule kina indone kena sere enda numerongo do tukina na bimbongi wa bikinta bagichanga bikimni keda na shamo to mengori en mbio libulibu ni 92 FM 92.2 FM wa kina 92.4 FM kina 92.6 FM mbulo binaka na itokani ngari veiqaravi ngo makra sikisaka ba kina bikimni tanga ni tokani ni shamo to tonga mengori na Facebook page ni Viti FM na ngono binango na budnonda
programa tali takingo ni rongo Serevou na kina company ngona Paradise Beverages na buno na beito konitiko ve ira nandau langa sere nonda vanua na be mbongi kana ndo mai tabu ditu na be serongo ya da bo abri gani toka mai na company ngona Paradise Beverages me toko ni ratukina nandau langa sere nonda vanua ya ubambulo talchunga ni be kemni na semo toka mengor pa mingor bi Asif Muhammad mbulo bina my brother mbulo bina na itoke ni sena mboso ni Sifa Zambuka mai na kasingori sema to mingor mai Brisbane gori isa ba ni bina teni beiko Asif na mbongi bina ni kwa dola singa sana ndona mbiulu kiri na kasi lesu mai Brisbane sana ngai one ni kiri ngasio koroi rabundi ni mbulo bina ba kene be pola mbea ni mbulo bina mai senganga megena ni mituga ni kirongori na vale sabu na vita wabimbinga be na mundo ngone buli tiu mai lambasa o Sicilia do mbole binaka Sheila Chan ni mbole binaka nita mai singa toka o ita utsiku no da ena mbongi ni ndai abanga kida be John Kumare mbole bina bai mai mbarara beli road gor mai singa toka sabani ni bina tweni azura suka ni mbole binaka warong sa tsuka ngor me kinoya abanga kina mbole tweni bi apps vile mbando mbole binaka na buku ni ngunti mbambakau o ndi miti nga ki lemba mai lo toka ena mbongi ndi dai baka kina be tamai atina i aratu kilioni don bole bena mena rto ngone ni na mosi Perth Western ena company na Harvey Beef Company sana ngula da biya kina or to na mundo belebeni mai na rugni mboa mai na mosi ngonga o tamai ratu kilioni ena ndo baziwa udak road gori Harvey ena mbongi ndi vili betakula ni bole benaka o tabai kuli ke itine kuli wanganu mai ni sila ndo sana ni mital tungaini na mbongi ni ndeba ke na be mando lako ni mbole bina matangali wate tale tawa ni mbole bina mai muani mai kadam ni mbole bina wa ke na be tinai novela bone na mbongi ni ndai nonta Serevou na mbongi ni ndai ngona serenga membala tetiko endua na matakamida ka mai serta ke chiko e bike na mbongi na noa nonta Serevou tale na mbongi ni ndai non rato serengo na matserengo na KKU endikala ni ndo na matakamida ke bale saba sulumi ko e ketu vika na reida ngai ni bango esandari kila bo bimbi ni nage pasi mandanga bango sana reiki bitinga bugo ni nona matakamida na okay ngonelewa arto serta kachingo na weka ngo na matserengo na KKU yendaro mo na sergo bo na kile kamba ni Paradise Beverages bu nana be to ko ci weekenda mbongi binani kuwa
na Serevou en Viti FM with Bounty Strong. Yan ang nanda Serevou na mbong binani ko sa kakaburaki na Viti FM. Hindi na sara na ngangani sere nda may rongo dot ko na mbong binani ko na non mata kamida ninreki batamata and dandangan repasar nga me moni may nugu itutubi en mbongi batamata yan na no to sere na matser ngorin na KKU na sere ni ko na ngonele wa ni dotota may korni kalungori na mata kamida na ni sere ngori ya sa non da sere bots ko na mbongi ndai ngerital tsunga mai na patataro ni mutil tunga ni en mbongi ni ko memboleta tiko na kena roni winitaki e wana ken na tribe na singa lotu lebongo ba kina na bika tu bol total tsunga tamani veiqaravi ngori ni Paradise Beverages o ba bolo tsuga ni ngori be Russian na bola bola bina ka yanu en mbogi bina ni kuwa aba ni bina teni be kemni en wasini ngono bina go sana ni miteni ba mimbi be kemni kede na sema to ngori na Facebook page ni Viti FM kena go men namoni nda bunde manda ya bombolo daltogani be kemni kedani tokani tinai novela bon nimbole benaka wakin be nabuni sinu nimbole bena menani manikina Samuel betala ena no na badeng deng itu mai Honolulu oi reda tsumanda abakina be seni rewa nimbole benaka mbole benata mai senga nga abakina bombolo tolbisile mere mai sabu Aseli yana ibode ni mbole bina mena kelo Treasure Island veniasi ke repeka ke isi bodo sana nimitiani ana bueti do mbole bina ka saba mbole teni beiko na mbongi ndai wa mbole tantoka ni gori ke be akesa tinani ni mbole bina mena ni ke ndo sisters nga gori bana no mutal sing sude ni pevi o vani tena idodo ke kemni nga kesa wa nuni binatani banu ni binatani sile mere mai sabu na mbonga dinda bal sinia lenyan mbole mena ni mengani kino ateda turanga bedi wanga rejoice ni mbole bina tau bakire be chimai mata omba mbole binaka ba mbole tabi nga sio koroi rabundi ni mbole binaka nakabika maina mosi wa mbula ngai ni isa bina bale bula sama chukumaye una mano apa ilolo he alalo matal toka ni bikim ni mats baga kina kibe ana muria ni mbole binaka megene ni mani kina gorbe Grace mbole binaka leomoji malo bakina bi Ben Rabutu ndu mbole binaka megene ni mani kina saba Samoa o chitoka ngorba ka bi na mbongi ninda ba ni bina Ben wakil bi Tomasi koro imbongi ndu mbole binaka na bukudian rambongi alian rambongi boy dur togori sabani di binatiani ndeyana mahes naika re mbole bina naita mainandi lolo malebu be ko ba maku reli wala la ni mbole bina ka magene ni magani kero gor berke le ni korongor mai so na kortumbura wena ni mitiga ne kilko Queensland Australia Senix Pex mana ke asi pate ilisoni otumeli ratu sikeli Jim Koringida do sa nanumite na mbongi dinda wa mbole to ni bi jo reikana wa mbole binaka wa mbole be check up malo na bono do mbole binaka mai malo lo house na mbongi ni kuwa mai serea mai netasiri lewa litia da kau kachi bina bole bona siamo chukuma na mbongi dinda basi ti mbuto ni takali suko na isoro ni mbole binaka isa mbole binata wani ni binate ni bikemni na mbongi dinda Isabella Reeves ni mbole binaka Steri marama ni mbole binaka American Samoa mai pango ngori do mbole binaka wani ni binatal tungayani sile mere binabale tau alisi mbolo ubo do mbole binaka mai dalkusa wakina be royal wanga rapo ni mbole binaka
Sabali ni vanatani vei kemni baka kabitungan ko woilali mo na muse dambula bina vili bibalawa dambula binaka mena ni mengani kina ko rato una afternoon tsukan ko en Warwick Hotel mau marida Sicilia atila keia vilmai na dambula binaka veia ana bueti mena ni mengani kina ko vekiti mbola ke nona bubale mai New Town suba ke na viti family tonga masi mai na dambula binaka isang bola binaka Ben Ratini indong bola binaka. Wano ni binatani be kemni nambong indinday. Winay na di sabuhin ni bola binaka. Salesi net nita ni bola binaka mina ni mga nikin afternoon shift nga ngor barbecue chicken loto ka. O Luisa Eroy ni Marida kay ratonga na chef. Isa binabali salesi na buwan ni binanimi. Wame bola koron ni bola binaka may nasali reo habarong sulay ni nambong indinday. Kaya do bola binaka ye. Inay Mike nga round bola binaka may nangando ang dama may buwa. Out sinandalo. Bakit nabibinay na hindi sabuhin bola binaka may bunibaw may lambasa. Wano ni binatay ni kemni. Bili po ramuan bola binaka tau. Wamula tatari nariata na sasamalua. Nasasamalu. Doon bola binaka. Minanima ni kira kori. Nakoro ya lombi waya may na yate sawa. Mela nga ake para. Ero bina ni mitumay ng bugin tinday. Liyo mojit. Isa ngo oyeu may lumay biti. Au sanga ni may tobata. Man sa mate isuba ni bola binaka magay ay tukuni ni bengauna. Ay tukuni ni bengauna. Kunya lang ka man mati suba utsara na sergo. Sana anonimita ni bay ko. Talida tu bantu mulai binaka menan birawa milinia makabulu kaya saula kuna batu. May balim bulang kor may kormumu may baro listal chuko na mundo kor may siya mo mainan ronga. Sala mo tedi bikim daw. Wambula tal tukani ngori kibay Bob loailangi bola bina mai tau wanu ni bina te di bekem ni nemani kumbu arna yanra bola bina ka uninra la boy nambogi bina ni kuai na bale matagali Ben Ratini bola bina ni mitigai na staff ni tanraye mi Saunders ni bola bina ka mai Bundaberg mai Queensland don bola bina ka lalandabu ya meleki bola bina tau mai nandua na soso nandi sa bani ni binate di bekem dong bui tekei mbule binaka may naonda mo melambasa boblo langi mbule binaka may sabu-sabu tagalambasa do mbule binaka Luisa paya veilawa ni mbule binaka mena ni mingani kina gori may batu kola eroni oroko tuitobo kito mbule binaka Yan asali ka kamurego na Viti FM sibito ko bigyan na walu na rosa blogondor miniti sana na michika ni mga mimbi manza matei suba na muni sabat sumigar melotok na buno muni kere-kere go kanang go men muni senin daw nindala indukidoki ay tukuni ni penga una ko na Viti FM kamita gaindo kachi Ya, sebab na dabe ni menang bagani ko eroni roko titabuki himbole binaka. Mena ni mengani kere bekem tona barang tsuka mengori my gaji road samu meroni siapa matani saibo merenduwa. Mena ni mitiga ni ngo eroni roko titabuki tibule binaka. Kesa tinani nimbole binaka. Mena ni mengani kere bekem tona nakasi wani tinai kesa ke dodon tibule binaka.
Wakile bi andi ane langamu erbonu nimbole binaka me na nimele bikim don tanta putungango rivale. Nanduri madhuata o nawana ke ya neindi mbau. Penioni junior ke esta ndikumbau takape tu bili nimbole binaka e bili tati ngo mivutia ndo isabole binaka tau. Dotala singa ndornangai ndambe watamanda bili tati ngo mivutia. Kona wane volta taxi ni bole benaka men ni mengani kina gori yan rabagi na sali landing o mensa Joe Ndoki Joe Ula ke itorika do bole benaka sabani ni bina teni be kemdo na taxi ni wai gori mai na sali je tonga do bole benaka mai nambua reo lango ya taketi kume fangi kia do bole ye Martin West ngeu takira do bina men ni mengani kina gori staff ni Chichester, yan rasinga chunga Chichester, mai pertania, vina balebu na siama chunga, man semati soba, isa vina balebu. Na balebu kai, wani ni vina teri bekemni. Madiu lewa waka, nambou, bole binaka. Kachi, na sere, on tukango na sere. Kachira kise kachira. Kachira vi mama. Oi mendende. Viti FM. Eka midhanga ikachi. Ya bakuri chana nanda benani miena mbogo binani kuwa. Bayina ni mitunga ngore be Martin West ngeu takira. Isabina bale bona ndiki kichuni salaka kamure gona Viti FM itoka ni tundi buni veiqaravi na mbogo ndindai. Eroni aroko tuitabuki dobole benaka menani miena be Sicilia rambulewa. Nona sinsudu. Ni kuwa maina bubale ne imero ni andi ke eroni roga tuitabu ke gajiro numbole binaka samisono ongaria mata isanani misama changa ni gorme Hastings ni Sulandi o saula rongo sau ilaina meke vilame vila leone bueti ibilimoni mbari wa isake mbambitus salimoni ralulu pranil chana embole bina bena ni michanga ni samisoni ngaria nambongi dinda ye Kila yuko semua la vitala. Iya, sa kile ngani ochukumi gormi Honolulu.
Usare rabakiko. Ana mbuli bakarwa finau ni mbuli binaka. Wanu ni binatal teni bikem ni nambungi dindai. Samuela vitala. Ore, ona ore. Lesu me ono lulu ore. Ya, sana dapat altokai ke nan nonda program go ni rong Serevou nambungi dindai. Ngai somo mena botataro etiko. Membaleta tiko na macere ngona KKU. Na mbongi bina ni kuwa. Wabna kina kampani ngol Beverages na